Татарстан Республикасының халық артисті деген мақтаулы исем берілді. Мутиев Искәндәр Ширияздан уына. Рахманкулов Рүстәм Радик уына. Указом Раиса Республики Татарстан за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу медалью за доблестный труд награждается Хоружев Сергей Александрович, звукооператор. Dostlar, bugün Möçatashida 45 yoshlik yubiley ham Iskandar abi bilan Rustam abiga Qozog'istonning xalq artistlari edi ko'pdan. Bugün shunday atalganlar bilan shirk bilan qutlaymiz. Masalan, salomat bo'lib, atalib bizni kiyindirib qutlaymiz. Shavi tabi. Qutlaymiz. Rahmat sizga.